Pyoge tin sangyulerim sikenyon la chamtishu tharing ni phenda geba tumde tawe chebani shutu ta chiluni don chugulu ta chube chebani sabshi resa phubure sangyulerim yentun shuyi tering lerim na tu chino konskem goin chimbucho ki shide dembe turap shi tunche tu phume goti chola nuba chimbu yeba ka chebe kortha nasi le khone kushap Steve Kililia chola chamdi cheguna we kor Tana shin kutsap tunchu sonam farsi la ki keji nation kuti ki lengde thola nyamshu nam korche shukiye sangyu shipta shamnasirona Chino konsekem gwen chimbu chogi shide dembe turap shi tunche tu pime goti chola nuba chimbu yeba katse yeba re. Tiring resa phubu ni chino konsekem gwen chimbu chogi chige wa shunge goti chwe thokti la kalen tha khonambe shide khombe ki ledön thela tongle chagwebe nedön kha ki thola lamdön jebe gap konsekem gwen chimbu chogi pime chola Sosur nangmi tang kimzang gi ledön chikbu jam mayin bar chiso chi dedön thola samlu ta ne chale nang de do mi rintang khombe tonggo kola kalope yo bare female should not involve only concern family level but look society try to promote these deeper human value Deshin nedan khanda shigin rung gyuwa dungye yinbe khong nabe ledön thola teshin be kangye theda kya yinshi gyuwa dugyu yinba ta cho gya chesa ne samlo ta de ningdop ge goyogor kalup se yabare they looks holistic open not just concentrate suffering then demoralize but open yes it is sad or a period of suffering but the suffering not permanent, always change. And I think the one Nagarjuna's theory, or Buddha's own sort of was the teaching theory. Everything depends on other factor. So that Sanskrit word, patit samubandh, everything interdependent. Nothing absolute. So therefore, today's the immense suffering due to different sort of causes or conditions. So we can change that. So suffering not permanent. It depends on causes and conditions. Causes and conditions we can change. So there's always hope. Arishide tine khangi khotigo Libya tang Iraq, Tunisia, Nigeria, Myanmar, Syria, Venezuela so chonyo jingi ge khap kha chungi ne so chiso na du shide da dingja yong thap su chale nang king ki shunge koti ni sedu konskem gwen chimbu chogi kalop lamden shuwar thapar teng sum charyo batha ninda ni ringi lerim tishin tharin chuti yobare Pimitikzu nasi lekhune the Charitable Foundation shebe Australia rocho shiki chozo kushap Steve Kililia chola leksyo chamdi jegushi nandu Dongpyo jingi kushap khoni rocho the sarzu nangkhen yimba mase thabar nasi lekhung gyu dyu ringbu ne rangre phimi jizo gi leshi tamin tha lagwa du kenden sonam leshi thola rogram gyache nangkhen shik imbare Talen Kong Shuga Dharamsalar Chino Konskem Gwen Chimbu Choki Tukzu USA Sakui Zowa Gyuwe Gekab Chuni Gi Shide Tuntap Thogi Niti Ba Shunge So Mitho Kaji La Galop Zewe Dunzom Thola Nyamshu Nangche Tu Pep Nangdu Dharamsalar Pepe Tugab Dan Dunje Nangsi Le Kune Nyedu Resa Mingma Ni Mikse Zegushi Kodi Nangde Kong La Pep Su Tsamdi Shuyo Bare Kabder Nangsi Chungche Shusur Sewan Dumalaki Kushap Steve Choki thapar ningje kuine lande phimi shicha mandala rogram khanglek nangwar thukjiche shubatha Kushap khone thadung muthu rogram nangyu sheshe nangdu Dana shin pendes nangsi kalyon choki khonla gadin jeden chunche thu dönbe shethang shi chada nangwata ta muthu rogram nangyong yongwe bygyu shudu Lagbar pende sigyong bumram ba losan singi cho chete nangwe kapsu pende sigyong cho ki khon la phimi tikzu ki tende chada shi soje nangwa ta khongi roso ge ne chenje phimi chola gyumi che bar rogram nangwar irang nga ju gyache nang do
Dilunidong Chugulor EU Gas London to the Young World Summit Shebe Gekap Kansane Nyamshu Yube Nation Goti ki local Lenzo te Konso na Yobata Dawdi Chize Nishani ne Nishanga par Nima Shiring Chojin Di to Gekap Gada Gubjul Hane Choja wa Pepshu Nando Chojin Unje Zegwe to Yudutami ne Shunge Gutsap Kyondom Nidong La Zur Gurwe Shungsap Minata Gekap Damingi Chedo Gutsap So Namashi Pepshu Nando Bata Te Konsu Chidar Tumbe Nawashin Pumi Digzugi EU Gutsap Tunje Farsi Sunam Sirin La Ta Tada EU to Korgyo La Pepjor Chungwe Densa Dashilumbu Gachin Tsudim Nimala Namni Kya Nyamshu Nado Lagbadu the Duchess of Sussex she Inji Yugi Sussex Gemon Nyamshu Nayabaje Chojin Unzugi Chiniter Chojin Te Chashi Su Gyuwe Chulu Damingi Uti Dan Kutsap So Lenshu Nangwe Zegweto Tunju Sunam Farsi La Dan Tashilumbu Gachin Tsudim La Namni Nyamshu Nade Gachin Tsudim La Gi Pyogu Nangdengi Sundep Sungdun Tata Ngoju Ningdu Nawata Tunju Farsi La Gi Chino Konskem Gwen Chimbuchoki Chulu Tunji Tola Gongshe Dan Tugur Shechoka Ngoju Nawata Chapji Zamning di Sangcho Su Gyurtab To Maung Kole Goti Su Chambata Ningje Susen Yamlen Chegwe Kola Sungshe Nado Teringi Sangulerim Dezami Pyogi Yentine Gyansin Shushinbe Nire Netsuka Shamlukobe Tazi Kajan Tezo Tone Sigiyo Teden Konja Narona